Danas radimo zadatke za 5. razred. U pitanju je koncept sabiranja razlomaka sa različitim deliocem. Ovo je koncept za 5. razred, a radimo ga i na srpskom i na engleskom. Pa da pojasnim. Ako ste prvi put ovde, ovo je kanal Mat Bolanta i ovde radimo zadatke za 5., 6., 7. i 8. razred i na srpskom i na engleskom da bismo rasli u svakom smislu, matematički. A zadatak u ovom trenutku koji je na engleskom prvo ćemo odraditi na srpskom da bismo ga razumeli matematički, a potom ćemo ga odraditi na engleskom da bismo napredovali i da bismo vežbali i engleski. Zadatak kaže da postoje dvoje dece, dečak i devojčica koji imaju kućni ljubimce. Devojčica ima macu, a dečak ima kucu. Maca je teška pola kilograma, a kuca je teška 3/4 kilograma više nego maca. A pitanje glasi, koliko je teška kuca? Da bismo to izračunali, moramo da saberemo težinu mace sa onim koliko je teža kuca. A to glasi ovako. 1/2 kilograma plus 3/4 kilograma. Da bismo sabrali ova dva broja, moramo da pronađemo zajednički delilac. Pošto su ovde brojevi jako mali, već znamo da je to broj 4. 3 nismo menjali, znači 3 ostaje isto jer nismo množili ništa ovde sa ove strane. Međutim, 2 smo pomnožili sa brojem 2, pa zbog toga moramo da pomnožimo i broj 1, što kaže da ovde imamo 2/4. Ukoliko saberemo ova dva broja, dobijemo ukupno 5/4, što je 1 i 1/4 kilograma. Što je odgovor na ovo pitanje? Jednostavno, zar ne? Da bismo rešili ovo pitanje na engleskom, odnosno da bismo ga odradili i engleski, ja ću se samo fokusirati na deo koji se odnosi na matematiku. In order to add these two numbers, we need to find a common denominator. Common denominator between numbers 2 and 4 is 4. So we know that 3 4 is going to stay the same because we didn't change anything. But because we multiply 2 by 2 and got 4, we need to multiply 1 by 2 as well. And we got 2 as well on the top. So 2 4s plus 3 4s is equal 5 4s. And that's the answer for this type of a question. Ukoliko vam se ovo dopalo, zapratite ovaj kanal da pomognete svom detetu da raste kada je matematika u pitanju. Također, ako imate pitanje vezano za domaći, upišite ih u komentarima, a ja ću ih obraditi u nekom od narednih videa. Da se razumemo i da rastemo. Prijetno!